Good morning. Ngasi yumza kaisha numit ko. Yumza kaisha numit ki card ki message hai pata email ra se yumza kaisha numit se number hamba da ko number se 104 le re adu color na green gumba adu aina pudi oi ko. Adu ngasi se koi ekadashi oi bani na haidi yellow gumba set pi o yara ga di dress se ko. Haidi yellow ma yauhan bi o haidi green set le na so khala se haidi green yellow gumba ko katang bright oi ba color gumba adu aina gumba set pi ba kishu kai te ko. Adu ga akoi gi kaino katpa khotpa adumaina oiragana haidi lei haira katpa natraga thumba katpa matamda haitare hangapan gumba kaigumba adumaina katpi ba yai ko aduga akoina chak thongba gumba ainti sum haibde green color ama kai ama haitare ko maroi ni khangde tulsi gi mana ni khangde amani khangde adumaina adugumba mu happy ba yai do hamada koi gi card ki message haipet yengase ko card ki message yengase aduga timing so haipet haijar agenga sigi oina timing of house ke ke lege haibdo ko adu card ohum se da lere koi gi ko ti gi lokthok pudaina hadi card number 1 card number 2 card number 3 ko one choose to bang yengase ko one se sida represent to ise ko ade koi gi ngasi gi oina haraga di legal matters gumba kai gumba le ramba yai ko legal matters gumba kai gumba le ramba di adu do clear oina ba gumba adu maina gumba ama lei self discipline yam nayo thabak to bo matam da ko discipline nayo hadi yamna thamoi shengo kai roma to bo matam da ko ai thaba ma to doine na traga ai partner do oro ama do oro ko hadi thamoi shenga loina bi ba ko bi bai tar ko amai tar halot ka no wa ko se lei se ko number 2 ko number 2 sina se lai se ko hadi sida aina khali ba pot mayam hai tare ko se pangthok pa haragadi hadi plan myam le ba ko hadi plan se myam am le execute to bangam da ba haragadi pangthok pa ngam da ba se tara khandang khalaga ko aidum horen ga hinga dum tawle na khala se ba ta ga adugi pot to thuna tawna ba tawbiyo ko aduga number 3 sina signifies to se kaino hai kan se da ko lady figure ama la ko lady figure se yamna hai tar dum mayam gi tamak ta dum khanbada hai tar ngasi dum khangani ko imung manung gi oro ama gi oro hai di sima oxygen sima wat pa sima leita ba khota ba adumai taraga adum mayam gi adum khallaga leibado hai tar imung manung akhoi gi yum da goi tar su ko ai gi wife oiro na traga ima oiro amo oiro ko yamna caring gumba oiro person gumba ga gumba dum ba su dum indicate ko silai se ko adu sida leire khoi gi card ki message timing se ki pung manga ga minute time pan da gi na ne ko pung nipan ga minute kun phawung leire da gi mapan ga min yankai ma thoi da na trama thoi ga minute kun thoi phawung leire da gi ani ga minute kun mari da gi na manga ga minute kun manga phawung leire da gi mu taruk ga minute yankai mari da gi na trama thoi ga minute kun ma thoi phawung leire ko trama thoi ga minute kun ma thoi phawung le duga nongalam da gi na ani ga minute tram pan da gi na pung ahum ga minute nifu nipan phaw ma leire ko sise na khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu ngasai aina ngarang habe pudi na hapudi hapre ko ekadashi kai gi da adu su khatam follow to biro ngasi gi oina ko hadi fasting gumba ta hodre en so khala se adu taraga so vegetarian gumba kai gumba du maina gumba consume to biyo ko hadi chaba thakpa gumba da leire ko hadi veg gumba hadi fasting ngam draga su miramis gumba kai gumba dai to wi bani ekadashi punima gumba se isana hai tar ko tawninga ga di adu sida leire ko card ki message se me thank you